لا هرجع كيبان دم باش دم بيشكش كرنا بلطنا دم جمير شاشة وداس بي كيداجي سار نوجه قارك دنيا جبين الكوميتة دستورية سوريا لجنيفة تيل دارخستن تركيا و چکدارن به سر و کروانکا لشکری کوژه توپا بجو زری پوشان پیک دهات آنینا نزیکی باجار عین عیسا وزارت برابانیا ترکیه را گهاند که از دمین دوریه هفشا ترکی روسی لروجلات چم فرات هات انجام دان ترکیه جوانکی کردی پورتی باجار ادلب کرو مالباتاوی بانگازانینا چار نویساوی دکه دوباره سلاف ایرو گارک دنیا جمین کمیته دستوری سوریه لجنیف تیل دارخستن کمیته بجوکیا دستور سوریه نوکوش 45 اندامان پیکته دوام گرا خواه لجنیف دمن سپرشتیا شانده تایبت یه نتوینی گرتی لسوریه گیار پدرسون هر دو سروکن کمیته ین کوش آلی اپوزیسیونیا سوریه و رژیم سوریه به هدبونه دیار کرن شانده تایبت یه نتوینی گرتی گیار پدرسون جی گوت بو تبي اگر بستهين شرو پاچون لبا کوره روشالات سوریه بر دوام دکن. جاگر وزیر دربه روسیا اشکره کرد که نونرن کمیته دستوری سوریه و لاستانه کومبن میخائیل بوگدانوف جاگر وزیر دربه روسیا را گهاند که ده 11 ماه بیده نونرن کمیته دستوری سوریه و لاستانه کومبن و آلین بشدار ده کمیته دستوری ده و نونرن خواه لاستانه دست نشان بکن. بریا دوروژان مختار تلیو بردی وزیر دربه کازاخستان را گهاند که لسر دخوازه هر سه ولاتین گارانتور جروشا سوریه را گرا 14 جدانستان اسیتانه و ده 11 ماه بیده دست پی بکن. پشتی به دویهاتنا جوینان سرکاتی انکسی و نونرین کردان ده کمیته دستوری و پیمانی نشتیمانی هزن شورش اپوزیسیون سوریه ایرو دست سرکاتی انجمن نشتیمانی کرد لسوریه لگل نونراتی انجمن لحرم کردستان جویا. خاله هری گرینگ جبوی ما وکی انکسی اوه کو ام بکار بندوی قناخه دا یک ریزیکی نفخدا پیدا بکن. ده في قناخين دي مهيك دا دس بشخريا فرنسيها بو دس بشخريا هر وسا قصده هولدان امريكا كاك مظلوم كوباني كو ام بكره من يك ريزيك پیدا بكن اما ام هر آماده بوينه برينها چندين پیمان ما بوانا كرن لي اوانا بيگيري بينكريا ام بهيفينا ابجارا او جدل من يعني اما ام آمادنا جبوي خدمات خلقي خو ملاتي خو ام بكاربن كوش في قناخا هستيار ام خلقي خو قرطال بكن يعني روشة إلو امتدر بسن روشة كاستيار أولويات السياسات شي مرحلة خو فردك دو مسألة جرينج هند في قناخي دم وقت دوان جوينا دم بحث كرن يعني قال لك ملفاتها بون ما بحث كرن نافروك كاوي دو مسألة مهمة هند في مسألة بحث كرن يكجي أو إريشا لسر كردستان سوريا هاتي كرن قال لك كشتنو وتهجير تشيبوين جولي تماني إيرو روج أمشلو كاربن خلقي فقرينا دفراوان يك وفان كريارين خراب در حقي ملتي ما بسكنين وامكاربن فيف داخوازا تغيير الديموغرافي الفان دفراغ وتركيا واف جروبانات خوازن بكن ام تشاو كاربن في كريارة خراب راوستينا وآد دوا لجنة السوري بكارتي امجي هبونا مد لجنة السوري دي تشتكي قلكي مهمة يعني بشاروجا سوريا تحديد كر ام كاربن نارينا انجمن الاجتماعي الكردي در حق ما في ملتي خودتي دي تثبيت وكن جواتا مئيرو آدستايا سروكاتي انجمن الاجتماعي الكردي اللي قالها بالمي نو نري اي انجماني الهوليري ما خواستم كاربن هنكي او جواتي مي اللي بيدكي قوتشي بون لسر دريجيا سيروجا برهمي وان جواتي خو بكين الهوالي خو او مجاري قوما قوتو بيج لسر وان كرني ما هنكي هورگلیه وان جهبالی خور
لە هەولێرێ شان دەگژێ نونەراتیە ئەنەکەسێ لە هەرێما کوردستانی بەشداری دێمانگرتنێکە کوردن ڕۆژهەڵاتا کوردستانە دەکرێت لە گۆر ڕووپەلا فەرمیە نونەراتیە ئەنەکەسێ لە سەر فێسبووکە دۆ یەکشەمێ بە خوێندنەکەژێ پارتیا دموکراتە کوردستان ئێران شان دەگژێ نونەراتیە ئەنەکەسێ لە هەرێما کوردستانێ بە سەرۆکاتیە عەبدولکەریم میرانی و بەشداری ئەندامە نوێ بەشداری دێمانگرتنێدا لە پێشوارگەها UN لە هەولێرێ بۆ پشتیوانیە کوردن ڕۆژهەڵاتا کوردستانی هاتە کرێن دوێ خۆنیشاندانێدا هەژمارێک پارتی و چالاکیان جباکی و سیڤیل و کەسایەتیان کوردستانیژی بەشدار بوون. ڕۆژنامەیەکە تورکی ئاشکارە کرد و عێریشە تورکیا بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ بێ دەوی هاتیە ئیرۆ ڕۆژنامەیە خەبەر تورکیا نێزیک ژێ ئاکپارتیە دە نوچەکەدا ئاشکارە کرد و عێریشە تورکیە بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستانی و بەیەکانی ئاشتی هەت بۆ بنابکردن بێ داوی هات بەکە ڕۆژنامەیە ناوهاتی لە سەرزارێ چەند بەرپرسیارێکی سەربازی بەڵاوکردە ئارمانجا عێریشە تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستانی بێجی بووە و بە تەنێ لە وان ناوچەیەن کۆ بە مینان هاتنە چاندن تەبگەرە لەشکریە تورکی وێ هەبێ. تابێک و تورکیا ڕاگەهاندیە عێریشاوان بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بە داوی هاتیە ژێدەرەکە مەیدانی ڕاگەهاند کۆ تورکیا و چەکداران بەسەر بە کەروانەکە لەشکری کوژە تۆپاوێژ و زەریپۆشان پێک دەهاتانیە نێزیکی باژارێ عەین عیسا. Jêdereka meydanî eşkere kir ku artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve hêzin zêde anîna nêzîkî bajarê Ên Îsa û riya navdewletî Infor. Tevî got Tirkiye ragihandiye. Êrişa wan bo ser rojhilatê çemê Feratê bi dawî hatiye. Jêdereka meydanî ji basî News re ragihand. Tirkiye û çekdarên bi ser ve karwanek leşkerî ku ji top avêj û zirîpoşan pêk dihat aniye nêzîkî bajarê Ên Îsayê. Herwiha jêdera meydanî dazanîn tevî rêkeftina Moskow Enqara derbarê riya navdewletî Infor. Lê tevgera artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve da ku riya Infor kontrol bikin cihê gumanê ye. Nayê wê wateyê ku Tirkiya pebendî rêkeftinê ye. Wek jêdera meydanî dibêje Rûsya bi ciddî hewl nada ku rêgiriyê li Tirkiye bike da ku riya Infor kontrol neke. Eger rewş bê vî awayî berdewam bike, metirsiyeka mezin li ser riya Infor ya navdewletî heye û ew metirsî kontrolkirina riya Infor ji aliyê Tirkiye û çekdarên bi ser ve ye. Herwiha jêdera meydanî daye zanîn ku eger riya navdewletî Infor bikeve dibin destê Tirkiye û çekdarên bi ser ve riya gihandina alîkariyan rûya bazirganiyê li ser Rojavaya Kurdistanê wê were birîn û navçeyên Kurdistanî wê werne dorpêçkirin. Jêdera meydanî di berdewamiya gotina xwe de got ku riya gihandina alîkariyan bo çekdarên rejima Esed û serbazên Rûsî li bajarê Qamişlo jî dê were birîn. Ebûye çend roj û şer û pevçûn di navbera çekdarên serbê Tirkiye ve ji aliyekî ve û hêzên Qesedê ji aliyekî din ve li navçeya Tiltemer berdewam in. Wekû tê xuya kirin ku Tirkiye û çekdarên bi ser ve hewl didin riya Infor kontrol bikin û hêzên Qesedê bi piştevaniya rejima Esed ya sînordar rûberê êrîşan bidin. Tirkiya radarên sîstemê beravaniya S-400 Rûsya teqî dike. Ofîsa ragihandinê serokatiya pêşa saziya beravaniya Tirkiye di daxuyaniyekê de got ku îro siba radarên sîstema beravaniya S-400 wê werne teqîkirin. Herwiha ofîsa pêşasaziya Tirkiye serbalkir û got ku di demê encamdana teqîkirina sîstemê S-400 de balafirên şeriyên F-16 wê li esmanê Enqere belav bin da ku warê zanîn ku sîstemê S-400 wê balafiran eşkere bike yan ne. Wezareta Beravaniya Tirkiye ragihand ku yazdemîn dewriya hevbeşa Tirkî-Rûsî li Rojhilatê Feratê hate encamdan. Wezareta Beravaniya Tirkiye de daxuyaniyekê de ragihand ku îro dewriyeka hevbeşa Tirkî-Rûsî navbera her du bajarên Qamişlo û Dêrikê de hate encamdan. Weka de daxuyaniya Wezareta Beravaniya Tirkiye de hatiye ku dewriya hevbeş ji zerîpoş û balafirên bê balafirvan pêk dihat. Wezareta Derve ya Rûsya ragihand ku Moskow wê
دوێ باوەریەدەیەک و ئەگەر هێزن قەسەدە تەبلی ڕێزن چەکدارن ڕژێمە سەد بێ تەبلی بوون وێ ئەرێنی بێ ئاژانسن نووچەیان رووسیە لەسەر زارێ جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا میخائیل بۆگدانۆف ڕاگەهاندن و چەند زوو هێزن قەسەدە تەبلی ڕێزن چەکدارێن ڕژێمە سەد ببن دەرەنجام وێ ئەرێنیتر بن بەریا نەها قەسەدە ڕاگەهاندبوو و ئامادەنە ببنە بەشێک ژێ چەکداران ڕژێمە سەد و نابێ فەیلقا پێنجان دوان هاتەکردن ئەڤە چەند ساڵ بوون جوانەکەی ڕۆژەبای کوردستانی پەنابەری تورکیە بوو بۆ دەسەڵاتە تورکیە ئەو دیپۆرتی ئەدلبێ کرد و پەیوەندیاوی لەگەڵ ماڵباتەوی هەتە بڕین ماڵباتە ویژی بانگەوازیەک ژێرە خستنێن مافەیە مرۆڤان و مافناس و هەر خێرخوازەکیرا بەڵاو کریە داکو هەر زانیاریەکەی لەسەر زانبن وەرن ئاگادارکردن دەسەڵاتە تورکیە جوانێکی ڕۆژئاوای کوردستانی کۆ ئەڤە چەند ساڵ بوون پەنابەر و نەشتەجیە تورکیە ببوو دیپۆرتی ئیدلبێ کریە پەیوەندیاوی لەگەڵ ماڵباتەوەی هاتیە بڕین ماڵباتە جوانێ کورد سلێمان ئیبراهیم هەمکێ کورێ گوندێک کەڤرێ دەنایە سەر بە ناوچەیە چەلاغەڤە لە ڕۆژئاوای کوردستانی بانگێکە بەڵافکر و بانگە خۆ دگهینە رێخستنên مرۆڤاهی و مافناس هەر خێرخوازەکی و چارەنویسا کوڕێ وان دیار بکەن ویژە ئیدلبێ vegerinên ماڵاوی و ڕادەستی ماڵباتەوی بکەن li gor malbatê û hejmarek çalakvan û jêdernê xwecahî belavkirine ciwanê Kurd Slêman Hemkê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve penaberî Tirkiye bibû ev e çend rojin desthelata Tirkiye ew bi zorê dîportê parêzgeha Idliba Sûriyê kiriye tu zanyariyên malbata wî ta niha li ser wî tune ne Slêman Hemkê ne yêkem penaberê Rojavayê Kurdistanê û Sûriye ji Tirkiye tê dîportkirin li 16 mehê de destelata Tirkiye eşkere kir ku wê ji destpêka proseya xwe lê dijî koçberên nerewa lê nava Tirkiye nêzîkî 50,000 penaber di nav wan de zêdetir ji 6,000 penaberên Sûriye ji Stenbolê vegerandine cih û parêzgehên lê hatî tomarkirin. Lê li aliyekî din beşekî ji wan tevlî wergirtina wan ji mafê parastina demkîre bi zorê derxînin ji derveyê Tirkiye. Her di vî derbarî de rêxistinên lêborîna navdewletî Amnesty, Human Rights Watch di meha borî de di raportên xwe de tekeskirin ku Tirkiya bi zorê penaberên Sûriye ku li Tirkiye dimînin dîportî Bakurê Sûriye dike. Li Tirkiye nêzîkî 3,600,000 penaberên Sûriye hene û mafê parastina demgî wergirtine ta niha Tirkiya mafê penaberiyê bi fermî nedaye wan û ev e demek e hejmarek berfireh ji penaberên Sûriye û di nav wan de yên Rojavayê Kurdistanê bi taybet ciwanan bi neçarî derbasî parêzgeha Idlibê dike ku ew navçe şerropevçûn lê berdewam in. Serbarî ku bi xwe te jî rêxistinên tundrew û grûpên çekdar e da ku piştre peywendiyên malbatên wan û zanyarî li ser wan werne birîn. لە گوندەوارێ حەسەکە چەکداران ڕژێمە سووریا هەبوونە خوا لە ناوچە تەل تەمرێ بەرفەرەتر دەکەن و دەرباسی خاڵەکە دەنبۆن جێدەرنە سەر بە ڕژێمە سووری بە بەڵاوکردن دو یەکشەمێ هەندێکینین ئارتێشا ڕژێمە سووریە دەرباسی خاڵەکەن و لە ڕۆژ ئابایە گوندێ عالیە سەر بێ ڕۆژاوایە گوندەوارێ تەل تەمرێ بەبوون لە گۆر هەمان ژێدەرێ ئەو گاو ji بۆی دابینکردنا پەیوەندیە دنا بەرە چەکداران ڕژێمێ لە هەردوو پارێزگەهێن حەسەکە و ڕاقایدە هەتیە لە گوندەوارە دێرە زۆرێ دەنجامە تەقینە بۆمبەیەکە چاندیدا زارۆکەکی ژیانە خۆشدەستدا هەژمارەکە دێن بریندار بوون ئەژانسا رووسیا لیەوم لە سەرزارێ ژێدەر نەخۆجی بەڵاوکردن لە دەبستانەکە گوندێ ئاتیبێ لە گوندوارە دێرە زۆرێ بۆمبەیەکە چاندی ژێشونمەین ڕێخستنە داشە تەرۆریست تەقیا و دەنجامێدا زارۆکەکە کەچ ژیانە خۆشدەستدا حابدە زارۆکێن دێن تەمەەن 6 ساڵی حتا 13 ساڵی بریندارکەتێن ژێدەری هەروەها ئاماژەگەک و ئەو زارۆک تەب ji بۆی نەخۆشخانەیە ئەسد لە دێرە زۆری هاتن بە گوهاتن و برینێن دوو زارۆکان جوان گران و ڕەوشەوان دێ ماتەرسیەدەیە چوون لە باژارێ ئاین ئەیسا و دەوروبەرێوێ زەبەرە خودمە چاڵکوانی سویل کوژە بەژارێ گرێسپی مڕەیە دەمباش چه پێشبەچوون و لە سەر عاردێ ئیرۆ لە بەژارێ ئاین ئەیسان و بتایبەتیک و بەکە ژێدەرن مەیدانی دەبێژن تورکیا و چەکدارن بە سەر بە کەڕوانەکە لەشکریە مەزن لە نزیکی بەژارێ ئاین ئەیسا بجیکردنە
دم باش سلاف جواره و تماشاوانê were. gelek spas. Bi yani hazretiyak ji aliyê Tirkan û ji aliyê yani Cîşil Wetanî hazretiyek mezin heye li derdora bajarê Îsayê yani di hazırbûna wan derdora gundê Xalidî hazretiyek yani rastî gelekî mezin e xuya ku dixwatin derbas bin va bajarê yani Îsa bajarekî biçûk e yani dixwazin derbas bin vî bajarî gor ku tiştê yani agahiyên li cem min wat hazirtbûna wan wekî hazirtbûna ku ji gerê spî rakirine ya ji evê rakirine va hazirtbûniya heye yani. Lê dibe belkî jî yani ew dixwazin xetek fesl çê bikin wê yani heta yani xendeka dikoline li wê li wa gundê nêzîkî ew ê da xendekê dora 3 kîlometr di bakurê bajarê Ên Îsayê da dikoline. Hazretî rastî heye yani hazretiyak gelekî mezin heye bi silahê giran in yani di baben hemû derreatin silahê giran hazretî dibe balafirên hanê museyirê li ser bajarê ew ê da nakevne Allah hazretiya gelekî heye. باشە حتاوەکە نەهال گۆر زانیاریەتە تورکیا و چەکدارن بە سەرڤە ڕێیا M4 یان ناودەوڵەتی کۆنتڕۆلکردنیان نا rê kontrol nebiye li em bêjin weke ew dibêjin nariyên kontrol biye yani dibin ewa arda ye yani ew riya em kanin bibêjin riyakin nikanin yani kesê sivîl ya kesê askerî kanin bin dwera derbas bin ji ber nêzikbûna wê orta riya û wa grûpên çekdarê ser Tirkiye va ez bê belkî 2 kîlometr 3 kîlometr e yani ew jî yani dikeve bin xeta ar yani di wî awî de em nikanin bên yani ne kontrol nebiye lê ema di aliyê ar da kontrol biye. باشە ئەگەر ئاماژێ لە وێ چندێژی بکێ ئەو خەڵکێک و ژنەها ژێن ئیسا دەربدەر بوونە شەڕ و پەفچوون لێ هەنا بەرێ خۆدانە کودێ و ئەو دەچڕە و شێدا دەرباز دەبن بهتر کودێ بەلا بوونە لە کیژا باژاری بجی بوونە ئەگەر دە هەمان دەمێدا ڕۆناهیە بکەی سەر ڕەوشە باژارێ کوبانێ دەشی yani birastî em zanin wek muxeyemekî li bakurê Ên Îsa bakur Rojavayê Ên Îsa da yani nêzîkî Ên Îsa orta wî muxeyem kîlometrek heya 2 kîlometr heye ew muxeyema biqas yani ê hojber tê da hebûn ê Ereb ê Kurdin çi Ereb Kurdin Çerkesin yani milletê wa derdora gundê Ên Îsa ê Reqa ê malê wan şietê dwir dabûn. Îro ew yani ved rojne ew muxeyema yani ket bin destê grûpê çekdar kete bin dest wan ew biletaş wî derket yani û em bên hîn zêdetirî vî wî milletê Ên Îsa ê gundê dorê Ên Îsa ew jî derketin. Yani vala berê xwe didin aliyên derve yani ê pir em bên bajarê berê xwe didin bajarê Reqayê ji ber bajarê Reqayê dîrî Sîmorê bi nêzîkî 8 kîlometr e. Yani koçberî pir e hîn em zêdetirî vî awê koçberê ji girê spî ji girê spî derketine ew çi Kurd çi Ereb heta negerîne malê xwe ye ew jî zêdetirî vê ew ê zêde dike yani vê muanetê tiştê nisbet ji millet re vaye ji xelkê wê derê re vaye nisbet ji Kobanê re yani rewşa Kobanê rewşeke baş e heta niha hazretî sînorê Kobanê de tune wek ku li Ên Îsa dibe ya li derê din dibe hazretî tune ye rewşa millet baş e millet vegeriyayê malê xwe ye rejîma Sûriye û
يعني او آسایشên em bên آسایش پیاده بر کومانی او حتی نه کوبانی دانه او اداره باجیر دکه و نقاط السر سينورجي يعني نقاط عسكري رژیم سوریه نه رژیم سوریه جبند جرندا حیانی به سینور فرات دا سر سینور هيا يعني جرن جباكور روجافاي او ب 10 كيلومتر روجافاي تلبي دا جريس بيدا حياني بسينور جرابلسي قام بين خطا وطاوان دا كم فرات حطاور رژیم سوری هاي لسر سينوره باشا گەلێک سپاس ji bo çalakvanê sivîl ku ji bajarê Girîspî bimrabû. Îro roja cîhanî ya nehiştina tund û tûjiyê li dijî jinê ye. Di cîhanê de ku ji aliyê Komaleya Netewên Yekgirtî di sala 1999 de ye neskirin. Her sal weke îro 25 mijdarê Komaleya Giştî ya Netewên Yekgirtî roja cîhanî ya nehiştina tundtijiyê li dijî jinan dide naskirin. Ji sala 1999 ve heta weke îro rêxistina navbûrî hemû dezgehên hikûmî û nehikûmî rêxistinên mafên mirovan û alavên ragihandinê agadar dike, da ku hişyarî nabû tundtijî li dijî jinê û çanda wekheviyê bilav bike. Ev bûneye girêdayî bi pirsa kuştina her sê xwîşkên Mîrayal di sala 1960 li welatê Domînkan ku komareke piçûk e nêzîkî Kuba û Haîtî ye. Da ku bibe sedemek ji bo ev roj bibe roja cîhanî ya nehiştina tundtijî li dijî jinê. Xwîşkên Mîrayal sê jin bûn li ser destê kesên nenaz ve hatin kuştin di roja 25 heyva mijdarê di sala 1960 de. Di serdemê diktator Rafael Trujillo û bûne sembolên roja cîhanî ya nehiştina tundtijî li hemberjinan. Bavê her sê xwîşkan karbedestekî serkeftî bû û jiyaneke sada di gel keçên xwe jiya. û dijberê rejîma diktatorya ku kesatiya Trujillo tê de pîr bû desalata xwe ya reha li ser tevahiya welat sepandibû. Piştî hemahingiya wî ya nihînî bi kenîse û alavên rojnamevaniyê re û desalata wî ya leşkerî û polisî bi hezaran dijberên xwe bi dar vekirin. Çîroka her sê xwîşkan wisa dest pê kir. Di bûneke giştî de ku yek ji wan her sê xwîşkan amade bû her wisa ew diktatore jî amade bû û ew ê hewl dabû ku destdirêjî bike ser yek ji wan xwîşkan. Êdî wê li ber xwe da û ew red kir. Piştre ew malbata xwe neçar bû ahengê bi cih bihêle û piştre tevgerek ava kir û li dijî diktator Trujillo xebat kirin. Bilez Trujillo fermana girtina wan her sê xwîşkan û malbata wan derkir û hemû girtin û kirine girtîgehan de. Piştî demekê azadkirin û bi awayeke veşartî nemrovane her sê xwîşk teror kirin. Piştî terorkirina her sê xwîşkên Mîrayal eşkere bû ku serokê welatiyê diktator Trujillo li pişt pîlana terorkirina wan e. Ew yek weke derbeyeke bihêz bû ji diktator re û piştî 6 heyvan ji bûyera terorkirina her sê xwîşkan diktator Trujillo hat terorkirin û dawî bi desalata wî û rejîma wî hat. Êdî roja terorkirina her sê xwîşkan mîna roja cîhanî ya nehiştina tundtijî li dijî jinê li cîhanê de li sala 1999 ji aliyê Komeleya Netewên Yekgirtî ve hat naskirin. Ji bo gotûbêjeka behter li ser karê Komîteya Destûrî ya Sûriye û dawîn pêşhatê û pêşveçûna çemê Feratê me li stûdyoyê mêvendariya Birêz Slêman Osman demê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiriye. Birêz Slêman te bi xêratê berî hemû tiştekî. Karê Komîteya Destûrî ku îro jî civîna wê tê encam dan te heta weka niha ku civîna do ye wekû bi fermiyê tê encam dan ti çawa nirxînê binêrîne te mafê Kurdan divê Komîteya Destûrî de ku dûn û nerên Kurdan tê de hene wê heta çi radeyekê em bêjin çespandî bin desteber bin.
باشێ سلااو ژێتە و هەموو کارمەندێن ئارکێرە گەلەک سپاس. و کارێک بۆ هۆن دەکەن ji بۆ دۆزا ملەتێ کورد لە کوردستانە سووری. بڕاستی ئیرۆ ئێمە ئەم دەبێژن ینی دەمەک دیرۆکیە لەسەر سووری دەرباز دەبێ. ئەv دەما دیرۆکی ئیرۆ دەستورێک ji سووریا پێشەڕۆ ژێردێدانین. ئەv دەستور دەبن سەرپەرشتیا دەولەتێن دەبێ متحیدێنێ. تشتێک دیرۆکی بنسبەت ji me re îro Kurd şirîkê danîna vê destûrênê di qonaxa berê de ev desatîrê Sûrî hatin danîn her tim rola Kurda tune nebû û dewra Kurda tune nebû di vê destûrê de û kes jî etiraf bi hebûna wan jî nedkir. Îro em endamin di vê komîta destûrî de ev em dibêjin yanî çesbandinekê ji miletê Kurd seraseraya Kurdistana Sûrî. Îro em dibêjin wê çaxa gemkaribin hin mafê xwe yê destûrî bi pêk bînin her em zanin wê ne wek dilê me bî yanî tiştêk em dixwazin û stratîjiya me û tiştê baweriya me pê tê belkî ne serê sedî sed bijî bîn. Lê tiştêke em dibên gelekî giring îro etirafek bi hebûna miletê Kurd bive wek miletekî sereket Sûrî de. Etirafek bi mafê netewî miletê Kurd bive. Ev jî wek dibe me bi opsiyonê re erê kiriye. Etirafekê bi hebûna deverên Kurdîn bive. Etirafek bi zimanê Kurdî bive. Em kar dikin ji bona û zimanê Kurdî zimanê fermî duda bi deverê êgo piraniya wan Kurdin yanî êge em dibêjin îro Kurdistana Sûriyê. Başa Birê Slêman binêrîne te rêja bijmara heta çira deyekê mafê Kurda duê komîta destûrî de û dest bi werin sadî çend em bêjin? Bêguman rêjeya me gelekî kêm e. Ême wek ene kesê me cehdekî gelekî mezin kir ji bo rêjeya me ji wilo bêtir bê. Lê mer derneket mixabin. û mixabiniya din jî û hêzên siyasî din yanî ji xeyrî ene kesê wan jî nikarîbû wek dibe tiştekî divîwarî de yanî pêşkêş bikin. Her û her çavê wan li ene kesê bûn û ene kesekê min zêdeyî ene kesê karibî heta çi qasî mafê Kurda dest bibîne komîta destûrî. Rêjeya hebûna me di komîta destûrî di gelekî kêm e. Yanî em dibêjin bi kêmanî em serê sedî pazdenê di Sûriye bi tevayî de. Yanî rêjeya me li komîta destûrî digerek nekîmî hevdeh hîjde insana ba yanî wek bê kesa ba. Bixabin îro em bi du kesa yanî di beşa opsiyonê de ew pêncî opsiyonê du hevalê me ne. Her wiha di beşa saziyên civaka sivîl ew jî du mirovên Kurd hene. Yanî ji ber vê yekê strêsek mezin û dexta gelkî mezin li van hevalê me êgo nûneriyetiya Kurda dikin di komîta destûrî di gelek zehmetî tên pêşiya wan gelek teab û westandin wek dibe pêşkêşî wan dibe. Ji ber vê yekê em dibêjin em bi hacetî piştgiriya miletê xwe bi tevayînê em bi hacetî pêşgiriya hemû hêzên siyasî îro Kamîran Haco ne temsîla ene kesê dike. Kamîran Haco temsîla miletê Kurd dike di komîta destûrî de. Ev tê xwestin ji hemû partiyên siyasî êge em wan muxtelif wila wek bê muttefeq bavdûre piştgiriya wî bikin. Talema wan nikarîbû kesekî derbasî komîta destûrî bikin. Îro wê çaxa serkeftinek jî hebe wek dibe Kamîran serkeftinekê bike di vê komîta destûrî de ji miletê Kurd re ne ji Kamîran Haco re. Başa ev jimara kêma te gotiya Kurdan de komîta destûrî de yê ene kesê û saziyên civaka sivîl. Wê bêjin sadî çi qasî karibin mafê Kurda de komîtê de biçespên bisebtên sedî pêncî şêst heftê wê karibin çi qasî li gorî pêşhate û astengiyên ku te amaje pêkir. Yanî mişkila me yanî zehmetî gelek li pêşiya me hene. Zehmetiyê gelkî mezin îro meselen yanî beşa rejîmê ew pênciya rejîmê heta anha istedada xwe nedayî xuyanî kirin bi qeys wek dibe santîmkî etirafê hebûna Kurda û mafê Kurdî û ev daxwazê ene kesê terh dike ew êgo nûnerê me terh dikin. Dimînê di nav me opsiyonê dî yanî em opsiyon jî
يعني قال لك خال هن وقت بي بمر أريدكن وقال لك خال هن وقت بي نقاط خلافين يعني وك نمونة مثلا إما أم وك أنا كسي أم دبينن دولتي مركزي د روجلات نافي دفشلين أم دبين چارە سەرکردنا ڕاست و درستی پێشە ڕۆژە سووری و سووریەک فدرال ئاوا ببێ ئەف خالک وەک دەبێ نقطە خلافی نامە و پسیۆنێژی نامە و وەک دەبێ ڕژیمێ دژی خالا دوودا مەسەلەن ینی ئەم نکارم بێ نقطە خلافی تەمامەن ینی گەلێک ژە ئەطرافێ و پسیۆنێ پشگێریامە دکن مەسەلا ناوێ سووریە ئیرۆ ئەم دەبێن سووریا دەولەتێک پرنەتەوە وی چغا ناوی سووریا دور پێشیا سووری دوێ چغا سووری وەک دەولەت ئاوا بوو ناوی جمهوریە سووریە بوو وێ تالیە وەک بێ ناوی عەرەبیە پێوەکردن ئەم دەبێت ناوێ دەولەت ئێگەرێک تعبیر بێ لەسەر وەک دەبێ هەبوونا پێکهاتی وێ هەندرێ سووریە بێ ئیرۆ چغا نەتەوە پێکهاتیکی بتەنێ بناوێ سووریە ڤەتکرد قەنەعەتامەدە ئەم دەبێن تشتێکی شاش و چەوتێ و گەرەک ئەم لێڤەگەرن و گەلک دەولەتی عەرەبی هەنە ناوێوان وەک دەبێ عەرەبی تێتونەی ینی ناوێ عەرەبی پێفتونە ینی وەک لیبیا وەک یەمەن وەک گەلک دەولەتێ دن هەن مەثەن عێراق ینی ناوێ دەولەتێ وڵۆ هاتی بێگ و وەک دەبێ پاشیاوێ نەتەوە عەرەبی پێ بێگرێدان ئەم دەبێژن ینی ئۆپسیۆنە سووری و هەروەها ڕژیما سووریژی گەرەک بە عەقلێکی نوێ بفکرن و گەرەک ینی ڤان مەسەلا قبول بکن ji بۆ ناگە ئەv ینی پێکهاتیên سووری بتەڤایî nebes Kurd yani Kurdin Siryanin Aşûrînê Tirkmanin gelek mukewînatê Sûriyê hene wek bê pêkhatiyê Sûriyê hene ji bo bêtir bi welatiya xwe bêgirêdan yani îro wê çaxa tu navê dewleta Sûrî bi navê wek dibê bi qewmiya mukewinekî bigirêdê de ne tebîrek heqîqî ye em kar dikin û baş wek dibê em dextê dikin û baş wek dibê dost û hevalê me hene êgo piştgiriya me dikin lê taliyê em dibên destûra Sûrî li gor yanî nîzama daxilî a hatî danîn di UN de nûka bi çi rengî wê biryar bên stendin yanî 105 kesin li jina destûrî pêncî ev 105yana divê serê sedî 75 wan erê bikin li ser wek dibê ey yanî çi xala geheyî di destûrê tespît bibe divê serê sedî 75 tespît yanî ge du beş ji komîta destûrî pêncî lîna firod em ê bên muarada û rejîm ge erê bikin li ser xalekê car dijî nekafî divê 12-13 hebî ji saziyên civaka sivîl jî erê bikin ji ber vê em dibêjin yanî wê taliyê wê rola Umam Müttehîdê wê gelekî hebe di danîna destûra Sûrî de باش برێز ئەستێمان te nava gotinê xwe de te got ku nakokîna berava û îtilafê de hene ev nakokî ku hene nebera nekesê û îtilafê de wê bandorek çi cora bandorekê li hebûna Kurdan de komîta destûrî de bike eger heye ku bawayekî nerênî bandorê bike û Kurd wê de dijînbêjin paş de vegere û sûdê jê nebîne ئەو نانکۆکیە گە هەنێ دناو me baweriya min nedina me îtilafê den bêtir dinav me û van hêzên çekdar ê derbasî deverê me bûn yanî qeneeta me de şeklen ev hêzên çekdar tabiî îtilafê ne lê di cewherê xwe de yanî tiştekî yanî pabendî tiştê îtilafê nabin yanî îtilafê ew tebenî kirinî yanî bi rastî ev nankokî dinav me û van hêza denê û van kiryarên dijî mafê mirova ev dijî û talaniya geçê dikin yanî tu cara em nikarin çavê xwe ji van xerabiyê dikin di deverê me de di Efrînê de di Serêkaniyê de Til Abyad de van devera gişa de yanî geçê dibin em çavê xwe nikarin jê bigirin yanî çiqa moqifê wan ji me yanî tund bijî em ê her û her em ê dengê xwe bigînin civaka navdewletî munazematê hiqûqil insan ji bo ge hedekî ji van tecawüzatar deynin û divê malê me talan dikin milletê me penaber dikin yanî ev kiryarana tu cara wek divê em qebûl nakin bêguman yanî ev kesana nûnerê wan di komîta destûrî hene di nav beşa opozîsyonê de yanî
يعني بلكي يعني جمارك معين جوان هني اف نانكوكي نامد بشكل او باخر وتاثير خل سر وان تشتي بري امو ائتلاف متفق مون سر امو معارضه سوري تماما متفق مون سر وباندورا كوانها باللي جارد ام دبيجن اما وك يعني انا كسي ام تمثيلها في ملتي يمكن وتجارة امي مساومين كن سر ما في ملتي وامي رضوخي نكن جيفان ضغوطات ايجو تين سر باش ئەمێ بچتم جارێکەدن پێشاتە و پێشوەچوونە سەر هەردێ لە ڕۆژهەڵاتی جەمە فەراتێ ئەف شتێک و ڕودن ڕۆژانە شەڕ و پاچوون ڕێککەفتن ژ دەستدانا باژارên کوردی دەربوونە سەدان هەزار کورد پەنابەربوونە حتاوەکەنها ژمارەک هەیە 17,000 کەس ئەم بێژن و پەنابەربوونە چاوە شڕۆبەت کرد چاوە نرخینێ ئەف پێشوەچوون هەتا چرادێکی زیان لە دۆزە کوردی کەم بێگومان یعنی ملەتی مە و دەڤەرێن کوردستانە سووری ڕاستی زەحمەتینی گەلکی مەزن دەبن ڕاستی گوهرتنی دیمۆغرافی دەبن ئەف توندیە ئاگۆ دژی ملەتێ مە یعنی استعمال دەبێت سەرێکانی و تڵابیە دووان دەڤەرێ دندێ تەسیرە خوا وەک دەبێ ینی باندۆرە کوی گەلێکی هەیە ینی ملەتێ مە گشت پەنابەر بوویە نەبەس ینی پەنابەری ینی حتا ئەمکارم بێژن وەک کارێکی خراپ دەبن ینی مەثابەت تەطهیر عرقی بە عەرەبی دەبێژن ینی ئیرۆ وێ چەغا گە تەعاملەک تایبەت بە کوردار دەبێت ناهێلن کورد ڤەگەرن جیێ خوا ناهێلن ڤەگەرن مالێ خوا ئیرۆ کارێکی خراپ دەبێت ینی تشتێک گەل عەفرینێ بپێک هات ئیرۆ دووبارە دەبێت سەرێکانیە و دەردۆری وێ دێ ئێمە وەک ینی ئەنە کەسێ بڕاستی ینی وەک هێزێک سیاسی ینی نەرینێ خوا هەلوەستێ خوا دانخوێنێکردن مە دەنگێ خوا گەهاندی و ئەم دگهینن وان دەولەتێ ئێگۆ تەسیراوان هەیە ڕۆلەک وان هەیە دێ کریزا سووری دێ ji بۆ حەدێکی ژڤان تشتار دەینن و ئەم توجارە قبول ناکەن و ئەف سیاسەتا گواردنا دیمۆغرافی ئاگۆ دەرحەقی ملەتێ مە دەبێ ئەمێ ینی قبول نەکەن و ئەف سیاست بمەشێ بەرێکێژی ئەم هەواڵی خوا دۆستی خوا ملەتی خوا ئەم تەشجیع دکن ڤەگەرن دەڤەرێ خوا ینی دەڤەرێک و شەرتێر نەمینێ ئەم محاولە بکن ملەتی خۆ ڤەگەڕین ینی ئیرۆ ئەv هێزên çekdar ê derbasî vê deverê bûnê dixwazin tirsa di miletê me yani bifirînin ji bo got millet bitirse û veneger û bi rastî jî tirs heyî û tirs heqekî meşruî jî ji van welatiyar ê got dixwazin vegerin yanî dibêje em tirsin ji kuştinê ji wêraniyê ji heta mesela destdirêjkirina wek dibê namûsê jî yani ev halê wilo jî hene yanî car de em dibên yanî em miletê xwe teşcîh dikin divê yanî valayek dîmografî çê nebe divê qeder li imkanî yanî millet hêdî hêdî karibe vegere deverê xwe wê çaxa em nehêlin ev yanî hedefa vê êrîşê hedefa wê guhartinek dîmografî deverê me çê bibe em nehêlin ev hedef wek divê bikar bî bêguman yanî ev ciyê şermezakirinê jî cemme yanî em cizekin vî milletî bi seda hevalê me jî yanî hevalê partiyê ene kesê bi seda wek dibê ew jî penaber bûn ji van bajara û ji van gunda gundê me yanî ez wek kesayetî du gundê me wek dibê ketine destê van hêzên çekdar yanî bi rastî ciyê mexabiniyekê û em derîbê datînin lê taliyê jî divê em simûdê bikin û divê em ser erdê xwe bimînin ser xaka xwe bimînin karê dijî milletê Kurd dibe dixwaze valayîk di deverê wî çê bibe باشە برێ سلێمان پرسێکە گرنگ بردەیە ئەف تەطهیرە کو تەباس کرد جنۆسایدا کوردان لە پێشیا چابێ رووسیا و ئەمریکا تێکرا هەردوو ژی ناوچەیەنە ئەمریکا ڕێدا تورکا دەرباس بێ و بێ عێریشێ ئەنجام بدێ گوەزمونایە بەریا ساڵەکەی لە عەفرینێ ئەزمونونەکە بوو ئەزمونونەکە نەباشی بوو بەردەوام ڕەحمەت تورکیا هاتکردن ji ber çi her du welatên zilhêz rêdana Tirkiye û bêdeng bûn li hember tetîra irqî û qebestê cînosayîd li hember Kurdan. mexabin yanî ev dewletê mezin yanî ew mebade û qiyemê êgo me xwendî û me li ser xwendî û meselê însanî
يعني gelek cara wek dibê didin paş xwe û mesalihê xwe yanî kar tînin yanî. Wek îro sîbaqekê di nav Amerîka û Rûsa de heye û çawa wê dewleta Tirkiye razî bikin yanî. Di baweriya min de yanî Tirk bi xwe gerek li xwe vegerin yanî. Yanî Tirkiye wek dewlet yanî ehdafê xwe daxuyarî kirin bi çi rengî yanî ji bo çi hatiye bes ev karê dibe tersî tiştê ew dibêjin di elamê xwe û tiştê xwe de îro dijminaya Kurda bi tevahî dibe ji qîbel van hêzên çekdar êge Tirkiye ew derbasî deverê me kirine yanî me nedweqan meselen dewleta Amerîka bi vî rengî wek dibê tehamül bibe. Baweriya me de yanî îro hêdî hêdî mero dibîne û melefê Sûriye teslîmî Rûsa dibe. Rûsya îja jê tê xwestin û karibe bi hebtî yani bi sıdık bi bawerî wek dibê teamülê bi wan qiyem û bawerî wek dibê tiştê mebadiê pêba dikirin û hedekî ji vê meselê deynin ev genosayda didê milletê Kurd çê dibe hedekî ji yer deynin rêvekin ji bona milletê me vegerin ciyê xwe ev hala wek dibê bêseknandin. Qonaxa tê bi rastî mowqifê Rûsa divê qonaxa çûyî de divê dema çûyî de bi temamî de mowqifê wan erênî ji mafê milletê Kurd û Sûriya pêşerojê nemumkin Sûriya serrast çê bibe destûrek serrast çê bibe bo mafê Kurda tê nediparaste. Ev helwesta Rûsya behs kir. Helwesta Rûsya wilo dibêjin yanî em bêjin li ser vê helwestê bimînin û piştgêr bin ji vê meselê. Başa Birayî Slêman ev helwesta Rûsya dibêje mafê Kurda ve parastî min bez di heman demê de jî berdewam berpirsên Rûsî û bi taybetî Wezîrê Derve Rûsya Sergî Lavrov berdewam Amerîka bi çendê tometbar dikir digot ku Amerîka wê kiyanekî Kurdî dewleteke Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike divir de dijberiya xwe daxuya kirin di aliyekî din de jî dibêje ku mafê Kurda wê li paytexta Sûriye Dîmeşq parastî bin wateye gotinayê dibe li gel rejêmê hûn teamülê bikin. Dema ku behsa Komîteya Destûrî kir te wê rejêm heta wekeniha 1% jî ber mafê Kurdan ve nehatî. Hevkê şû bi çi rengî bibîrin? Yani Amerika ew tiştê hat gotin û Amerika dixwaze dewletekê Kurdar çêke şibih dewlet çêke tiştekî ser erdê diragihandinê de tiştekî wilo me nedîtî tu tesrîhatê resmî heta bi rengekî sirrî jî tu dengê xwe negihandine me di vî warî de yanî. Yani Amerika bilaks yani em dibên Amerika bi rengekî nef'î teamül bi vê krîzê kir. Ew ittifaqîya ewelî a ged nav Amerika û Tirkiye çêbû yani wek معلوماتê me yani qesedê erê kirbû ser wê ittifaqiyê. Di gel wilo jî de yani Tirkiye qenaeta xwe pê nehat çû derbasî deverê bû. Yani ji Amerîka de hat xwestin mowqifekî din bistîn lê elema yebdû Amerîka ne mustehede yani tişna bike. Amerîka yani mewduê Rûs em dibên yani ew hertim dibêjin û divê çi çareseriya hebe di îtarê yani çarçeva sînorê Sûriye. û me jî wek milletê Kurd tu caran me doza xwe ji dervî çarçeva sînorê Sûrî me terh nekir. Yani em dibêjin perça ku ji Kurdistanê mesîrê wê mesîrê Sûriye wek dewlet hatî vêgirêdan rokê ji roja me perçebûn nexwestî û wela em Sûriya perçe bikine. Çi partiyê siyasî hebe ji PYD bigire hetanî tu di enekesê derkeve hetanî çi partiyê siyasî Kurdî heye kesek rokê doza perçebûna Sûrî û çêkirina dewleta Kurdî yani daxwaz nekirî yani. Ev baweriya min di îtarê nankokiyê û sîraetê êge di nav Amerîka û Rûsa çê dibû herêkê dixwaze û gunehê êdin yani giram bike. Ême yani bi nisbet ji me û rejîmê yani rejîm heta niha wek dibê tu gava bermed nehatî. Yani Rûs wê çaxa dixwazin tiştekî bikin ev ji wan tê xwestin vekaribin dextê rejîmê bikin اعترافê hebûna milletê Kurd bike اعترافê wek dibê yani milletê Kurd û doza wî guhdarî bike wê çaxa tiştekî wilo hebe ekîd em ê li ser bisekin û em ê wê çaxê wê helwestek me hebe. Lê heta niha rejîmê tiştek nedayê. Baş. Ez ê bême mijara nêzîkbûna enekesê û PYD ku beriya demekê li ser vexwendina Mazlûm Ebdê endamên desteya seroketiya enekesê û Mazlûm Ebdê rûniştin. Nêzîkbûna Kurdî enekesê û PYD heta kengî wê bimêne bes hewl didin
بێژن وێ بجبن وێ یەک بوون چێ بێ نێزیک بوون چێ بێ هەموو بەس گوتنەش بووی بێژن پێش ڕۆژێ کەنگی ئەو گوتنن بە ئەگەر وێ بنە ڕاستی ئەگەر هەیە بێ ڕاستیش ئێمە وەک ئەنە کەسێش خۆ استراتیژیەمە ئەف بوو و تشتێک تاکید دکن و ئەم ینی صادق بووم گوتنی خۆرە ئەو ڕێکەفتنێمە پەیدێر ئەمزەکردن مەخابن پەیدێ پابندیوان ڕێکەفتنا نەبوو ینی ئێمە هەر ئەو داخوازامایی ینی ئەم دبێن وێ چەغاگە ئەم وەک ملەتی کورد هەندوردێ گە ئەم لەسەر هەفتوو بەلکی ینی وەضعی کوردستانە سووری تشتێک ئیرۆ تێشێ بووی بەلکی نەولۆبە بەلکی نەبڤی ڕەنگی با ینی وە چەغاگە ئەمێ بێن ئەمریکانە گەژمەژیر دگوتن و قەسەدێ و پەیەدێر دگوتن دوێ هون لە هەفتوو بکەن ینی ئەمریکانە ناز دکردن بێتر کەلوەستاوان چی و چ ڕەنگی تادیدێ دکن و بچە ئاوایی دکن ینی هەر و هەر جوان شیرەت لەوان دکردن دگۆ دوێ هون و ئەنە کەسێ ینی لە هەفتوو بکن دباوەریان مدوێ چەغا گە نزیکبوونێک بەری ینی وی کاری هەبە طبیعی وێ چاغێ مەج فەرەنسیا خواست ماگۆ هون وەک دەولەتا فەرەنسی وانشیش مەخواست گۆ دوێ هون لە هەفتوو بکەن بەر خەتەرێک سەر پێشە ڕۆژاوە هەیە مەگۆ باش ئێمە وەک ینی ئەنە کەسی ئێمەم ئامادەنێ ئەم دخوازن هەم مبادەراکی ڕابن دبن سەرپەرشتیاوە دەون کاربن کارێکی ژوی ڕەنگی بکرد و بڕاستی فەرەنسیا باش لەمە گۆهداری کرد و کارکردن ینی مەخابن جارد پێدێ ینی التیزام نەکرد ئەو استیجابە نەکرد بوێ مبادرە ئەو دەست پێشخەریە ئافرەنسیێرە وی چەغا استیجابە کرد بە ئیرۆ بەلکی هەلوەست غێری ولۆبە مەسەلەن دوێیەکێ دوێ هجوومە بەرێ و ئا ئیرۆژی ئال سەر عەفرینێ و ئال سەر سەرێکانی و تەل ئەبیەدێ تورکیا دبێ ئێمە هاتمە شەڕێ ترۆرێ شەڕێ پەکەکێ بکەم نظام چێ ینی ئەڤ هەلوەستی ترکین وی چەغا گە ئیدارەک مشتەرەک هەبە گە پێشمەرگێ ڕۆژێ شیریکێ قەسەدێ بانە ینی گە چ تشتێ گە هەندوڕێ کوردستانە سووری دگەش شەراکەت بە وێ چاغێ ینی دەولەتا ترکی دەهات خۆستن یا دوێت حەدەی خۆت بسەکنە هون دبێژم پەکەکێ مەوضوع نەپەکەکەی و کورد گشت حکم دکەن سەروێ دەبەرێ یا دوێ بگۆتە ئەنو ئەم دژی کووردا بتەڤایینی ینی بڕاستی وێ معادلە غەیری ولۆبە ئیرۆ ئە بە خوێندنا قەسەدەش بەشت ویدەمی دەهات یا مەزلوم عەبدێ بڕستێمە ئیرۆ ئێمە ینی ئەم وەک ئەنە کەسێ بچ ڕەنگی ئەم تەعاملێت ئێمە مەگۆ ئەم ژبەرێت ئەفدا خوازامەی و ئەم بڕەنگەکی ئیجابی ئەمێ تەعاملێ بە حەدەسرە بکەن ینی قەنەعەتا مدێ چر دوێ مەرحەلێ دەهات ینی بەلکی ئەم دبێن بەلکی ئەو خۆک هاشت بن قەنەعەتێکی ئەنو ئەف تشتێ گەدگۆتن شاش بوون گە یەکیتی بمەر کردوانە ئیرۆ بەلکی سەرێکانی و تەل ئەبیەد نەچیە ئیرۆ ینی گەڕاستیک دوێ مەسەلێت هەبێ ئەنو خوازن وەک دبێ نێزیکی بوونە کوردی چێ بێ ینی ئەوژی بوان بگرێدای حیات شرەژێ کار بن ڕەنگی ئەو دبێت ئاستا پراکتیک دبێت تەطبیق بکەن ئاستا ینی عملی دێ ینی vê meseleyê tetbîq bikin ev bêtir bi wan vigirêdayî rastiya van gotina wê bêtir di helwesta yanî dibêdan û sendinê di wê bêxuyanî kirin hetanî çi derecê yanî sadiqin bi van gotinê xwe re gelek spas ji wê birêz Slêman Oswan da me deste serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd di Sûriyê ku tu li gel min bûyî gelek spas gelek spas were jî gelek spas mamosta Bi vî awayî giştine dewiya boltenê berîv devî hatine jî dubare ser nûçe Garaka dinya civînên Komîteya Destûriya Sûriye li Cinêfê tê darxistin Tirkiya û çekdaran bi ser ve kervaneka leşkerî ku ji topavêj û zerîpoşan pêk dihat anîne nêzîkî bajarê Eyn Îsa Wezareta Berevaniya Tirkiye ra gihand ku yazdemîn dewriya hevbeşa Tirkiyê Rûsî li Rojhilatê Çemê Feratê hate encamdan. Tirkiya ciwanekî Kurd dîportî bajarê Idlibê kir û malbata wî banga zanîna çare nivîsa wî dike. her şad ben.